sin pero, sin pero, sin pero, sin pero, sin Lepa srajca. Pozorno od njej. Stari, veš kakšno očalo? Zdaj pa bi tam Ne. Jaz vidim prihodnost. Kaj vidi, kaj rekel, da vidi? Prihodnost. Šipce. Sej po manj ste se vsi zamenili, kdo bo štartu, ne? Pravi, spode je spremenjeno, ne greste pred nazaj, greste malo bolj naprej in tukaj greste naravno. Ne divja. Ne, itak da ne. Tudi Miha ti povej to. Bom rekel. Kam pa greš? Peter je rekel, da ne divja samo. V easy. Daj zapnita ga. 4. Ajde, pogleda dol. A bosta vidva iz desne pretekla? Kaklele, ne vem, če bo šlo. Gre malo nazaj motor. Ne gre, kaj je, se mi zapele do... Pa se isto. Ja, Pa dober je start. ja prvo je bil. Hey, what happened? Imaš do 2 štoparca. Ja, telefoni. A ja, pa si pritisnil? Daj pritisnil. Ja, po mojem njim sta 2 samo. Ja, tretji je. Box. Kaj videl? Ja.
Not good. Nice. Oj, oj. A si 40 minut pelil. 40 minut si pelil. Bravo. Pa, to moraš objaviti. Ampak niste pa mogli imeti najhitrejših dveh, katere da sta bila danes pa Mark Miller in Miha Vrh, ekipa NMM. Bravo. Mark tukaj en policaj snema. Vse skupaj, tako da malo se zadržite, kaj boste povedali zdajle. Kamera je Hvala. in vse se lahko... Bravo, fantje, to so naši juniori. Kje pa je telefon? Ne. A, Leo. Aha, to.